बिदि ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि जानानै साबायखर जासिनाय थाग्रोबाय। दिनै दुलाराय ब्रह्म उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै रागुनाय बैसोगोरासिम मोनसे धोरोमनि सांग्रांथिखौ लाबोबाय थादों। बिनिनो मोनसे दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि सिङाव थानाय दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन प्रसार संसदाबो बेबायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ, जेरावनोखि जोंनि आसामनि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि लाबोनानै दिनै कार्बि आंलं जिल्लायाव मैयानिफ्राय दिनै थामहिनबा 8 आरो 9 अक्ट' बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियै मावबादा हिसाबै नैथि खेब मावबादा खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसार हान्जाया मोनसे नोजोर होदों, जेरावनोखि ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव उन्दै गथ'सानिफ्राय सोलोंसाफोरनिफ्राय फरायनायनि बिथिंखौ लोब्बा लाफानानै सोलोंथाइ बिथिङाव लोगोसे गावनि मोनसे संस्कारनि बिथिङाव बेफोरखौ नोजोर बोनानै उन्दैनिफ्रायनो मोनसे आब्रुथि गोनां दानो थाखाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद प्रसार संसदआ बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों। बिनिनो जोङो मोनसे नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनगोन, जेरावनोखि ब्रह्म धोरोमनि बेबायदि हाबाफारिया आवगायबोनायनि गेजेरजों दिनै मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ, जेरावनोखि सोलोंनायनि गाव फरायनायनि गेजेरजों बे धोरोमनि बिथिङावबो सोलोंनायनि गेजेरजों रोंगौथिया मोजाङै मोजां सफैनो हादों, जेरावनोखि जोंनि मुलुगखौ साखोन सिखोन खालामनाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गुबै गुदि जेरावनोखि जग्य, बे जग्य होनायनि बिथांखिजों एबा जग्य होनायनि गेजेरजों मुलुग साखोन सिखोन खालामनाय, लोगोसे गावनि अगियान गोसोखौ गियानाव बेरखांहोनाय बे मोन्दांथिखौ दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदआ नैबे मावबादानि गेजेरजों मोन्दांथिखौ होनो हादों। लोगोसे आयदा लानानै माखासे दिनै मावबादानि गेजेरजों फोरोंथाइ होबोनाय बे हाबाफारिया जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो इयुनाव फैबाय थानाय समफोराव लाइमोन हान्जाया जाहाथे नैबे फोरोंनाय जिथुनिखि आयदा, बे आयदानि सायावनो मोजाङैनो सरसा खालामनानै मोनसे मोजां थाखोआव सहैगोन, लोगोसे ब्रह्म धोरोमा मोनसे गेरेमसा महर लाबावगोनखौ आसा खालामो। बेखौनो बुंबाय। আমাৰ সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম যুৱক সমিতি আৰু এই যুৱক সমিতিৰ লগত আকৌ সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম যুৱ প্ৰচাৰ সংসদ ধৰ্মীয় আলোচনা কৰে যিটো সংগঠন, এই সমিতিৰ দ্বাৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ উঠি অহা যিটো যুৱ প্ৰজন্ম, ইয়াৰ মাজত ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক যিটো জ্ঞান সেইটো বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই 2024 চনৰ প্ৰায় ডিচেম্বৰলৈকে যিমান আমাৰ অসমত জিলা ভিত্তিত আমাৰ ব্ৰহ্মধৰ্মীয় সমিতি আছে, এই জিলাসমূহত আমি গৈ প্ৰত্যেকটো জিলাত আমি এটা মানে জাগৰণ বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত জাগৰণ, ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত জাগৰণ আৰু লগতে যুৱ সমিতিত বা যুৱ শক্তিত কেনেকুৱা আমি বিকাশ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ এতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই প্ৰশিক্ষণটো দি আছোঁ। আৰু আমি কামনা কৰিছোঁ যে আগন্তুক কেইবাবছৰ পিছত যাতে আমাৰ এই অসমত গোটেই মানে যুৱ সমাজে যাতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত মানে বিকাশ হৈ তাত শান্তি এটা মানে প্ৰদান কৰিব পাৰে বা এটা ভাল আমাৰ মাজত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মানে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়া সমাজখন যাতে সুচাৰুভাৱে নিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াত ধৰ্মীয় আলোচনা বা ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন দ্বাৰা আমি যোগাসন নাইবা অন্য দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা বিকাশ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এইখিনি কাৰ্য কৰি আমি কৰিছোঁ। কামনা কৰিছোঁ আমাৰ যুৱ সমিতিৰ হৈ এতিয়া প্ৰায়ভাগে আমি মানে আগ্ৰহী ব্যক্তিবিলাকক লগ পাইছোঁ আৰু খুব মানে যত্ন সহকাৰে এতিয়া আমাৰ লগত সহযোগ দিছে, যথেষ্ট আমি ভাল পাইছোঁ। আৰু কাৰ্বি আংলংবাসী সদৌ ব্ৰহ্মধৰ্মীয় ব্যক্তিসকলকো আমি মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।